Hlalani phansi bazalwane, siyabonga. Sawubona uNkulunkulu. Mawukwambizo yasabela. Asiqedele udaba lwethu. Bingele lo mabami ngiyababona sebekhona. Nonke bazalwane. Siqale ngobaba wethu. Uyisibusiso baba. Sithanda nje ukuthi ubaba ophethe uNkulunkulu. Uloko ke nje. Ikona okudlula konke. Siyabonga bazalwane. Ngenxa yabakade bengekho ekseni ngiyacela sisinte siphinde sifunde futhi. Sifunda lona le verse esilifunde ekseni. Angithi asilishumayela ngekseni bazalwane. Nibonile inkinga zasekseni nane ezibela. Nasenenza ngathi beningekho manje. Ngithi inkinga zasekseni niyazazi esiye sabhekana nazo bazalwane. Siyimisele kwayinkinga emva kweyinkinga kwayinkinga emva kwabonakala ukuthi azivale. Angithi benikhona sehlelwa zinkinga ekseni bazalwana. Nasenisho ngathi beningekho manje. Sike sithi siyalezi vele sehlelwe zinkinga. Pho ke singasolani ngoba noma usiholela ngasehlane libi. Kodwa usiphumisela ngapheshe. Uyabona into emnandi ngamacula ebhalwa woKCC. Ukuthi no KGG. Ukuthi ayezazi indaba. Uma unenhliziyo encane wawungashiya uthi hawu akulona leli. Kanti cha bekezela nje amavesi angenzansi uzozwa. Ikhona ngoba Amen. uNkulunkulu ethandile. Ngizohamba sengishumayelile into babamavundla engeke ngithi mangithinta ngibona abantu bethi le yokukhonza uNkulunkulu umthukuthelele. Yizwa kahle le. Yokukhonza uNkulunkulu uneyinkinga nje naye. Kodwa umkhonze futhi. Uneyinkinga nje. Umkhonza uNkulunkulu ungam-understand ukuthi kahle uNkulunkulu phezwani. Uthi uphakathi esontweni bethu bephakama izizalo bengathi ungababuza ukuthi nizwani. Niyayazi ukuthi ngiyigilo uNkulunkulu bazalwane. Umkhonzo kuphela u6 months ningezwani noNkulunkulu. Kodwa ungamiyekile futhi. Lokhu uyibuze ukuthi uNkulunkulu wayengazathathe kwami akabaza abantu abangakholwa esikhonza nabo sibanibani nosibanibani. Lento wayengayisi ngani kosibanibani ebafanele. Ayilethe kimi. Ngiyamkhonza nje kodwa unenkinga naye. Unde abantu awubatsheni. Umkhonza uNkulunkulu ukuthi uyafika endaweni yokuthandaza unika inikhanda. Kube ngazi ukuthi wena ayikho ekufuna ukuyikhuluma nawe. Uma ngicabanga izinto ongifake kuzo. Ngathi ngumakoti ngimncane ngakuthatha indodi yami into ongayenza kimi leyo. Emva ukuthi ngikukhonze kangaka. Kungaba ingane yami eyokhwelela euniversity ngibhalise nzima kangaka euniversity ngihlanganisa amasethi ubukuphi ingane yami ikhulelo. Angithi uthi awuzela ulala ubulelephi. Nkosi Jesu. Uyayizwa into engiyikhuluma eyethu sodwa baba. Eyethu sodwa. Umkhonzo uNkulunkulu unenkinga naye bethi bayashumayela abafundisi ubaphendule. Baphendule uhleli la ukuthi usho kahle mfundisi ngithi hamba kahle kuwe. Unenkinga nabadumisayo, unenkinga nabantu akuphakanyisa uzandla, unenkinga nabafuna iminikelo, unenkinga nawo wonke umuntu. Hayi. Kodwa uye futhi ukhonza zakhonza. Bese kuthi mase kuhlangana usubona ngoba thina siyilow lena siyaphuza ukubona. Abantu babegcwele isikepe. Kodwa zange bambone uJesu ukuthi uye. Ngoba wayeme ngendlela angajwayele ukuma ngayo. Wama ngendlela angajwayele ukuba bathi abanye ayispoke ngeke uJesu ame kanje. Kanti uye ngoba ufuna ikhulekela into yokuthi baba ngipha amehlo okukubona noma usume ngendlela engayijwayele. Kodwa ngibona ukuthi akusewuye ukuthi uphazi kwamanzi. Wabona indoda yodwa naye ingekho sho kahle yathi Nkosi mangabe uwe uyayizwa ukuthi naye ingekho sho. Kodwa yathi angikwazi ngeke kwingabi siyathi hayi uma ngabe Jesu uwe ake ngikuteste ukuthi ngithi shono ngize ngizobona lapho ukuthi uwe kodwa hayi angikwazi ukufela esikepeni. Hey Nkosi.
abanye bathi ihlala phansi singcono siphephile esigebhini wenzani uhlala phansi ahlale phansi hamba ubiza into ongazazi hlala phansi wena uzosibangela amashwa hlala phansi bathe angikwazi ukufela esigebheni ngingazange ukuthi kwakunani ngale Jesu mangabe nguwe loyo haleluya isho ngize bese kuthi makuhlangana babamavundlu usubona bese uzwakala ngengoma oyihlabelelayo usuthi kube wena wawungenami esekhathi ubona ukuthi ekade ube nami ngabe ngafe endleleni usuzwakala usuvuma manje ususho njengembongi ethi kwangilungela ukuba ngihlushwe wawungasho yini usesengaphakathi kwenhlupheko wawungeke kodwa ngoba usuphumile usuthi kwangilungela ukuze ngazi imiso zakhe haleluya zwakala usuthi namhla Nkosi ngiyamangala mangibheke emuva ngoba abazana ukukholwa uhambo amen and yasetshenzwa inkolo njengoba sihleli lapha nje sizofunda yona angithi njengoba ngishumana nje ngiyakuphendula ulo khona amagaba abhidlikayo uthi wo usasekhona la kwami ukhona Jesus ukhona yes funda sisilevesi singaze sehlelwe into ezizehlele mina ukuzalwa kaSamson abahluleli 13 sorry abehluleli 13 sifunda verse 1 abantwana bakwaIsrayeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova uJehova wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka engamashumi 40 years kwakukhona umuntu othile waseSora womndeni wakwaDani ogama lakhe lalinguManowa ngakhe wayeyinyumba engazali ngelosi kaJehova yabonakala kwesifazane ethi kuye bheka-ke uyinyumba awuzali kepha uyakhulelwa kepha uyakhulelwa uzale indodana gijima alokho ake yes nalokho ake uxwaye ungaphuzi iwayini naliphuzo olinamandla ungadli lutho olungcolileyo ngokuba bheka uyakhulela uzale indodana impuca ayikuthinta ekhanda layo ngokuba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkulunkulu kwasesizalweni uyaqala ukusindisa uIsrayeli esandleni samaFilisti 6 wesifazane wayeseyokubika endodeni yakhe ethi kufikile kimi umuntu kaNkulunkulu simo sakhe sasinjengesimo sengelosi kaNkulunkulu sesabeka kakhulu angimbuzanga ukuthi uvelaphi naye akangitshelanga igama lakhe kepha wathi kimi bheka uyakhulelwa uzale indodana ngakho ungaphuzi iwayini naliphuzo linamandla ungadli lutho olungcolileyo ngokuba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkulunkulu kwase sizalweni ukuze kube sosukwini lokufa ela sibambeleli ke Jehova ogcina ngalo uyokuba umnaziri kaNkulunkulu kusuka nini esizalweni kuze kube sosukwini lokufa kwakhe buyela ngale ke kuma Hebrews wabaseHebheru 11 ufundelo ya verse 32 umiyeke ufunda isihloko bese ufunda uverse 32 amaqhawe enkolo sivumelana nesidala amaqhawe awuseniyephi amaqhawe khona basathule ngempela amaqhawe enkolo esivumelweni isidala amen 32 sis ngiseza kuthini futhi na isikhathi kambe siza kungishiya uma ngibalisa ngoGideon no Barak no Samson no Jephthah no David no Samuel nabaprofeti thank you bazalwane emini siqale kancane uNkulunkulu akasisize siqede into esiyibonile sibone ukuthi uNkulunkulu maye nomsebenzi abanezitifiketi babuye eceleni abangaqualify kube yibo abaqashwayo ngoba uNkulunkulu aka accept the qualified kodwa uqualify the unqualified
enye into ebambezela abantu ukuthi bangezi inkosi babiza ukuthi bacabanga ukuthi ifuna mawuze enkosini uyilungise. Okay. Kanti into yakithi ithi woza njengoba unjalo. Amen. Nikhona bathandeka? Mhlawumbe ukuveza futhi nje proof yokuthi uNkulunkulu maye qasha abantu abangaqualify. Eksena ngithi sibone ngoMoses ongingizayo. Kwathiwa imessage izaphathwa nguwe. Uzawutolekelwa uAaron okwazi ukukhuluma kahle. Mbamthobisa uAaron. Yamthobisa inkosi ulinda umuntu ongingizayo aqede athi besethi uthi uJehova uthi aphinda angingize lo bamthobisa nedegree yokukhuluma kahle alinde umuntu ongafundile ongingizayo ngoba imessage uNkulunkulu uyibeke la kulongingiza andifuna mlinda aqede angasho unyakuza ufuna ukuthi nithi ngisho cha linda ngoba ikanikwa wena inikwe mina. Hey yabamthobisa uma uNkulunkulu eplana ngo-Israel, Holy Spirit help me, akayifakanga into enenkosi phakathi ukuthi uIsrael uyoba nenkosi, inkosi uThwala, inkosi ubani kwakungekho kwi-diagram kaNkulunkulu. Kwasuka uIsrael wayenkosini, uNkulunkulu sikhathele manje ukuhluka njoba wena usikhethela ukuhluka nje, sifuna ukufana nezinye izizwe. Hawu nginikhethela indawo ephakeme kangaka, sikhathela ukuhla sifuna ukwehlela enzani, sifuna ukufana nabanye, nathi sifuna inkosi. Okay. Nangu uNkulunkulu la engihlula khona. Noma befuna into engekho entandweni yakhe, akabajikjeli nanoma ngani. Uhamba uyofuna umuntu wenhliziyo yakhe ezobanikeza into ebingekho entandweni yakhe. Mayu nomusa Jehova. Ukuthi noma sesiza kuwe sizokufuna into engekho entandweni yakho, awusilahli. Uphinda usinikeze into yenhliziyo yakho noma ngabe sifuna into engekho entandweni yakho. Nkosi yami. Yo. Athi uNkulunkulu hayi ngizaninika nangu Sawuli indodana kaKhishi uzaba inkosi yenu. Hawu Sawuli eze kahle baxabaneke uNkulunkulu noSawuli. Bangwa nje into encane njani. uSawuli unikezwe iphepha libhaliwe, hamba uye ezweni lama Amaleki, na ufika lapha bhubhisa. Uzwile? Yebo Jehova, yebo baba indaba ezitha. Bhubhisa. Into efuna wenze sure ukuthi uyayiqeda ubulale ngisho inkosi yakho uGag. uSawuli ngake ngakwenza okuphambene nini. Thatha iphepha uSawuli athatha amasosha nabafika ezweni lama Amaleki. Sawule ebone ikhuluphele, ebone izacile. Athi uSawuli hayi man, uNkulunkulu ukhulunyiswe ukuthi akafikanga la. Angicabanga ukuthi uNkulunkulu kuba ubefike la ubezosho lento ayishilo. Hey khuluphele kangaka zife abe nomcabango omuhle ukuthi lezi ezikhuluphele one side bulalani nasi. Lezi Sawuli yini sofuna ukuyovula izibaya zakho? Lezi ngifuna ukuyokwenzela ngazo uJehova umhlatshele. uGag uzombulala nini ngoba phela uNkulunkulu ephepheni uthe noGag akafa athi loyo ngifuna ukumbuyela naye ephila. Hawu. Nayo into engidida ngoNkulunkulu noma unomcabango omuhle, uma ngabe ungenzanga le athe yenze uNkulunkulu ulwa nawe. Mina nje nguNkulunkulu ngangabona ukuthi ngithola indoda impela kuSawuli. Umuntu obuya nayo yonke lezathi uzongihlabela ngazo uNkulunkulu uthi bengingathanga ngifuna imhlatshelo. Bengifuna wenza into engikuthume yona. Nkosi Jesu. Khona engizoyishumayela ekseni. Nangoku uNkulunkulu esengidida. Ake ngithola insizwa nje beyodwa, ngiyakhalela yasi. Ngikhalela. Woza ngapha. Woza ngicela uhlale la. Enomude vele uzoba right. Uhlala ucwala isihlalo. uSawuli lo ubani lo? Sawuli. Ungamnaki nje afaka abobhokhathi uSawuli. Uyinkosi yakwaIsrayeli. uNkulunkulu umi wozabhutwe nakathayi.
uNkulunkulu umi ngapha ozakhe seshisa. uNkulunkulu umi ngapha babamavundla noSamuel. Bayaxoxa uNkulunkulu ubuza uSamuel lo. uNkulunkulu ubuza uSamuel ukuthi uzomkhalela kuze kube yinini uSawuli ngoba uSawuli sengimlahlile. Lo mfomo singathi usahlele esitulweni sokuba inkosi. Uthini uNkulunkulu ngapha? Uthi lo muntu lo sengimalile. Imaranisa kancane namhla. Uyabuza. Lo muntu musi khona basamphephetha. Abathi bayede. Uthini uNkulunkulu ngapha? Uthi uNkulunkulu, njoba ngikhuluma nawe nje Samuel, uIsrael akasenankosi. Hawu. Hayi musi lo muntu ohlele esigodlweni. Abanye usabathuma le bayagijima. uNkulunkulu la uIsrael usenkingeni akanankosi futhi hayi ukuthi akanayo nje ngoba engenayo sengimtholile wenhliziyo yami. Hayi bomosleni sasekhona kuzokwenziwa njani ngalena ngoba naye abantu basayikhotha uNkulunkulu hayi so umani uhlele esihlalweni sasemhlabeni loyo. Kodwa ekwiposition yasezulwini akasekho loyo lesitulo si-empty ngokwasezulwini. Mina ngimangazwa ukuthi kanti uNkulunkulu udilizana njani akadilizana njengake-ANC akususe esitulweni. Hayi uNkulunkulu uyakuyeka uhlala esitulweni. Athi uNkulunkulu akho muntu lapha. Baqhubeka abantu bathi bishop apostle athi uNkulunkulu akho apostoli lapha. Jesu. uNkulunkulu akawisani njengabantu basemhlabeni ubona abafuna ukususa esitulweni. uNkulunkulu ukususa esihlalweni le kuposition akuyekele la bakuguqela abantu kanti awusaguqelwa le. Hayi bakhothama abantu. Angithi layelani bazalwane ke ngibekise kanje. Uyabona njengoba ngishumayela kukhona ugcobo khona ini? Ugcobo. Yes, evoicini yami. uNkulunkulu akangifakanga ivoice egcotshiwe no. uNkulunkulu ufaka ugcobo lwakhe evoicini. Yes. So uma ngabe uNkulunkulu engilahla angeke athathe ivoice ngoba ivoice kwakuvele ngiyami. Angeke athatha amasudi kwakuvele ngingawami. uNkulunkulu maye ngilahla ukhipha ugcobo lwakhe. Bese ngisala ngiyamotivate nje. Bantu bacathi ngisase uye lo yathwala. Kanti sekuqhubeka ubugagu. Kodwa into yasezulwini. Hey Nkosi yami. Qhubeka ubugagu Nkosi. Ngoba phela sengayenza kakhulu lento sengiyazi yenziwa kanjani. Sengiyawazi ama-tricks akhona. Abantu balokhu bathi ngisabambona kanti lutho uthwala waphela ngo-2010. Yonke leminyaka ewu5 sekuhamba umuntu qhwaba. Nkosi. Ayikho into ebuhlungu njengoba sesontweni lomfundisi olahliwe. Nkosi uJesu. Elokhu enibeka izandla kodwa ulahliwe njalo. Awu baba. Anibhadeka. Asibhadeka Nkosi Jesu. Yo! Ulahliwe kodwa ukhulekela abagulayo bayaphila. Uzuthi wena no sesiyabona ngoba kusaphila abagulayo. Should lento isasekhona. Abagulayo baphila njani bishop lo muntu alahliwe? Abaphiliswa nguye phela. Baphiliswa igama alibizayo. Manje uNkulunkulu ke ngale moment esabiza legama iyangena inetwork yabaphakamisa kodwa still yena usalahliwe. Kunjalo. Silekelele nje. Angazi besingawuthola apha umshini. Esingawuhambisa nje phambi kwabantu ukuze babone abantu ukuthi abanengi abantu sebasemasontweni amahle nje mara abantu abakulamasonto kade balahlo. Kodwa Jesu. Silekelele Nkosi. Wake waba sesontweni uthi hey siyamkhumbula umfundisi mara usasekhona. Hey siyamkhumbula umfundisi wethu esabingelela. Oh siyamkhumbula umfundisi esasenothando. Namhlanje ngeke uthinte ngisho isicapha semoto yomfundisi. Nawa amaphoyisa nakathi uyashuma thatha amaphoyisa ahamba naye. Angahleki. Ubone ukuthi asinamfundisi siyidlalele. Ngiyacela ngithe wena mfana cisha wena.
khona laba bama lapha inceki yashumayela bamile abathi amen ababusise khona laba bama la ngazi bani yababona anoke nakho umuntu asala ake ningichazeleni abanike la bagade twabagade ugcoba ukuthi lwenze njani nakusala hayibo ake nisifake nezintweni singasali bazane khanjiwe emhlabeni ake nisizama zabo khona laba mileke manje la bagade ugcoba ukuthi lwenze njani yonke leminyaka bangekho laligadwe ngibani Nkosi yami mavudla nakusala abantu behambile nakusala sale intweni hey kumnandi ukusala ezintweni kodwa uyibamba iwave yaphezulu iwave ish Nkosi hlele esihlalweni kodwa izulu limlahlile angivaleke sethu uNkulunkulu wena isigubhu tofu esamanzi nje sase sibasikhulu kangaka thatha uphondo wehlele endlini kaJese miyeke lo ahlale ngoba sengiyikhethele wenhliziyo yami Nkosi yami nayo ke into engifuna ukuyonikhomba yona uma uSamuel efika kwaJese uthi kuJese ngithunywe izulu bathi kunenkosi la uJesu unamadodana ayi7 uthi ke ngicela ukhiphe bonke abafana bakho uJesu ukhipha 6 uDavid akambiza mara kuzomodelela ukuba inkosi hawu babamavundu uDavid nina nithi akaqualify uDavid waqala ukungaqualify kubaba wakhe ubaba wakhe nakakhipha abantu abafanelekile wangamcabanga lothi nawe uyangena la kanti njengoba echithwa ubaba wakhe nje lamafutha azele yena ngizomemezela into ethi into yakho mayizele wena ungakhathazeki noma sekhona abayigaqele ekuqala ibhalwe igama lakho Jesus bayeke nje laba bamodele basazoshifta laba Jesus abamodeli Nkosi yami le6 weza uSamuel nesigubhu weza nesigubhu sikhatha sivumbe sobamisa labantu weza uSamuel nesigubhu lo wokuqala next owes2 next owesithathu ne athi kusiphinda phinda ke kulo wesithathu ehlushwa ukuthi naye nakamcheka ubona indlela amde ngayo kodwa bazalwane anengibambi man amcheke kanengi lo ehlusha ukuthi amamasela enkosi unawo kodwa manje isigubha sisho lutho uyabona kabongwe uJehova ukuthi ngalelo langa kwakukhuluma isigubhu ngoba kube kwakukhuluma uSamuel wayezoyigoba inkosi erong ebona ukuma kwayo kanti ayivunywanga emazulwini ngoba namhlanje masikhetha sicheke ukuthi uhamba ngani ufunde kangakanani uhlala kuphi unamalini kodwa izulu malikhetha Jesus Kuphu speaking hey Nkosi yami baphela kwafika kowe6 uSamuel Jese uNkulunkulu akaze ayikhuluma into engekho man mara manje kuyahlupha lapha kunomraro sabathe ngiyazama abafana laba bayafaila so wakhiphe wonke yini amadodana akho Jese cha phela mina ngizwe ngawe uthi wena ufuna inkosi mina ngikukhiphela abantu engicabanga ukuthi impela inkosi ingaphuma kubo ubungathanga ngobiza bonke abantu mina kube kuyangami ngabe uphinde uqale futhi ukuqala ukuyicheckisise lento yakho ngoba ngicathi inkosi la hayi madoda athi uJesu hayi lento ayinamanga athi usawumele lento ayinamanga baba yasezulwini le ngibuza ukathi yini ungawuphenduli lo mbuzo sebephelele na amadodana kathi uJesu hayi ukhona omunye kodwa kube kuyangami ngabona uphinda ukuteste lento ngoba uyombona efika loyo engene uyombona ukuthi uchitha isikhathi sakho
ngoba 1 manje lo mfunayo 1 kuzofuna umlinde Wow. ngoba kuyofuna ukuthi lo mfunayo kuyofuna umlinde 1 asimazi nokuthi ungakuphi usayofunwa Wow. kwakhishwa omunye kule 6 wayofuna Yeah. futhi ngiyambona emtholi David efike ethi nje kuyi uyabizwa ecabanga ukuthi njobe engamtsheli ukuthi kwenzakalani umlahlekisela ngama-point awu kodwa baphathi basehamba vangeli kanti akazi wethofa ukuthi njobe engamtsheli ukuthi kwenzakalani iplani kaJehova leyo ngoba ukube wake wamtshela ukuthi kwenzakalani wayengasuka yogeza wayengasuka yoshintsha izingubo kanti akafuneke egezile akafuneke ilungisile ufuneke njengoba enja Unqualified. ngoba kunabantu abangake bangakutshela izinto becabanga ukuthi bayakucindezela kanti abazi ukuthi njengoba bengakutsheli nje uJehova ufuna ungatshelwanga manje wena ukhalela wonke amathuba kanti kunamathuba ekufuna uvalelwe wona evalwa ngabantu kanti azovula uJehova bamangala abantu bathi ufike njani kule nkampani ufike njani la iCV yakhe ingadlulanga kimi ukhashwe kanjani la ungalalanga nami ukhashwe kanjani la ungadizanga uJehova evula iminyango akekho ongavala Hallelujah. Hallelujah. ngiyaprofesaya njengamanje ngiyaprofetha njengamanje uzongena kuleyo khampani abantu abangena ngokulala kuyo kodwa wena uzongena ungalalanga ngoba kungenzeka ebantwini kuye kuyenzeka ikhona yini into engamehlula uJehova na Ayikho. Thank you, Lord. Jesus. wafika umdafu wafika umfana umdafu wafika umdafu eyinukela izimfu kanti lephunga lezimfu anuka lona yilona elifunekayo ngoba vele uzoba umalusi wezimfu zika-Israyeli wafika umdafu ithi iBhayibheli wayebomvana edelelekile kanti udeleleke emhlabeni kodwa emazulwini ukhethiwe. Thank you, Jesus. Ngenze lwinceba nje kufumene umuntu nasengiphiwe igama elisha ngikuthandiwe ungena lo 2015 akakavalwa njengoba ngila ngiphethe i-stop sign nisene stop sign baba Mavundla ngizomemezela ukuthi asikho isibusiso sabazalwane esidesignelwe u2015 esizodlulela ku2016 yonke into uNkulunkulu akuhlelele yona ukuthi uzoyithola ngo2015 uzoyithola ngo2015. Hallelujah, Jesus. Sekusele insuku ezimbalwa kusele ziwu30 kaNovember kusele ziwu31 zika December kusele zimbalwa zika October kodwa ungakhohlwa olondolozwe Israyeli akosela kalala futhi akayukuvuma nokuthi unyawo lwakho lishelele. Imoto yakho uzoyishayela ngayo lo 2015 ukuthi kanjani angazi kodwa engikwaziyo konke kuyenzeka kwabakholwayo. I-foundation yendlu yakho uzoyikhupha ngo2015 ukuthi kanjani angazi kodwa yodwa into engiyaziyo ngamandla ezwi akukho kungenzeke. Awutshela makhana uthunywe kimi ke lo namhlanje ntambama uthunywe kimi thunywe kimi asikho isibusiso sakho
esizodlulela ku2016 angazi kanjani Nkosi. kodwa ngiyalingeka baba mafunda ukusale sengisho ngoba softly ngoba ithi iBhayibheli umprofeti wayefaka ikhanda phakathi kwamathanga Yes. elokhu ethuma inceke yakhe Yes. awuyocheka ubona angiboni lutho ubona angiboni lutho wathi ngibona ifu ngangempama evaliwe wathamba utshela inkosi uAhabi ingene ezinqoleni zakhe konakele wasala umprofeti Yeah. emva kwesikhathi eside esegugile wasuka ngeenyawo elandela indoda esuka ekuqala ngeenqola ithi iBhayibheli endleleni Jesus. wadlula indoda ehamba ngeenqola Ah. mara niyephi kanti Nkosi. yeneza ngeenyawo Yeah. ngibona wena ngoOctober Jesus. endleleni udlula abantu abaqale ngoJanuary udlula abantu abaqale ngoNovember udlula abantu abaqale ngoMarch ngoba uJehova uzokunikeza a-speedy anointing yokwenza nge3 months izinto ongakwazanga ukuzenza ezinyangeni ezi9 memeza what I receive Hallelujah. ngizoshumayela bonke asebelahla ithawula abathi mzala unyaka uphele sesiyobona kulonyaka ozayo no akakapheli Ah, Nkosi yami. akakapheli tshela abantu ababili ubaphi kubathi kusengenzeka noma yini emzala kusengenzeka noma yini kusengenzeka noma yini Hey. enye indoda lesiyikhonzayo Noma yini. From now on. Noma yini. wathe ngena uDavide yathi into yasezweni nguye lo mcobe ngenxa yokuthi udaba lwethu alukho la angiyivale leshalofu ngoba lukho la ngilivale ke ngento edidayo nokho babamavundla ethi mabeqeda ukumgcoba uDavide mina ingqondo yami beyicabanga ukuthi from anointing to the share yongaphela ngithi thiwe kufuneka inkosi angithi nayi ke seyigcotshiwe ke udilizwa nini lo uthi Samuel hayi umcimbi usuphelile ke siyabonga ndodana awusehambe kahle konke awusugcotshiwe ke hayi usungabuyele ehlala ho Kodwa Nkosi yami. awukanti iphi ife emhlabeni kahleni angithi kanti angigcotshelwa ngibuya la Okwamanje. awubakithi ngigcotshiwe ngisayemvini ngigcotshiwe thiwa hayi mfana izokuhlupha into ukuthi ugcotshwe uye la ngoba manje usagcotshwe ngogcobo likaNkulunkulu ongamazi Awumazi. Hey. manje ngahlupha ukuthi uthatha into kaNkulunkulu ongamazi uyohlala esitulweni hamba nayo lento mfana uyehlane uyazi abafwa Davide bazalwane ababekwatile uDavide nakagcotshwa kwanethe kwathiwa kayehlane bathi So siyafana muso ugcotshiwe ehlane oho. thina besithi lo muntu soyohlala la nangaba kakayiza hawo Nkosi Jesu. uDavide abafana bambonanga ugcotshiwe uDavide wabona mayesi uze imvini wabona izimvu ihlehla Hayibo. wabona izimvu ihlehla izimvu ubani lona ngoba kuyenzeka abantu efuna ngaye bayabona bangaboni bese abantu engafanele ngabe bayabona kuba yibona ababonayo abakini babone sekudala Hayi. Izimvu. fana nokugcotshwa uhlala ebandleni bangakuboni ugcotshiwe yiko abantu abaningi bayaphuma ebandleni ngoba thina bazana sifuna ukubona Oh. ya umuntu udala lo muntu umama wafela indoda lona uNkulunkulu angenzani umama wafela indoda kanti uNkulunkulu sehleli phezukwayo inkosikazi Jesus. uyozabona kwezinye indawo azaduka lahleke ngento kwakufuna ngabe isebenza la iyosebenza kwezinye indawo ngoba thina siboni Nkosi yami. zokuncenga nje baba mavundla ngaluleka umuntu omdala nami wathi na unebandla izitsha na unebandla uyigezele endishini ya uyigezele esinkini mawuza uzogeza izitsha endishini amanzi asuka sikuni
faka isunlight uyigeze qalwa ngezitsha the more uyigeze ama teaspoon ehlela phansi bayaza bakhulele ekuwasheni izitsha endishini Amen. ukuthi ikhaya nekhaya liwashela izitsha endishini ama teaspoon ayaphela yanazi washwa ngabantwana ngoba the more awasha izitsha uyakhohlwa ukuthi kambe bekunama teaspoon nakaqeda izitsha uyasula uhamba nendishi uyochitha kodwa naye washwa umuntu omdala amanzi mayisengcolile kungasabonakala uba nayo into yokufaka isandla check ukuthi akukho kusalayo na hey ayikho into ebhlungu njengomfundisi ubona i-teaspoon lakho seliyispoon kwenye indawo ngoba nje wahlulwa uhambisa izandla Hayi bakithi kantini na i-teaspoon la ekhaya ulibona nje i-teaspoon lami njalo leliya eseliyisibusiso kwenye indawo kanti ingoba wawusheshisa ukuchitha ungahambisi izandla oh my god abantu thina esingabanikazi babo balahlekelwa yithi ngoba zange bahambisa izandla namhlanje mabe sizwe emsakazweni ukuthi ingane yakuyona ingane yakho akuyona ingane yakho le ingane umntwana wethu kusuye umntwana wenu wachitha wena kwafika omavundla into ezikwazi ukucosha ama teaspoon alahlile Nkosi ayilahliwe mara i-teaspoon stainless steel lesi hayi na ungakusigeza nje usibuyisele edrowini singasebenza lesithile hawu baba bazofika belahliwe qosha osha tshona la ungabakhohlwa osha ngoba sometimes ukungena kwemali kona okwenza singasahambisi izandla siyami yabona ngoba nayo imali idimoni nyana nayifika ungakhulanga enkosini kunjani ukuthi nje wakuthiwa nginayo nje sengingacabanga ukuthi hayi ngoba ngimenywa ho baba Mavundla ngilevel inye no baba Mavundla makwenze njani nini ngangupho baba Mavundla bekholo ngangube sithi hayi ngoba sishumayela sonke eradweni sindawonye haya sikho ndawonye Jesus haya sikho ndawonye baba sikho ndawonye angikho nje kwileague yakhe angidlali nawe angikho nje kwileague yakho nje Nkosiyami angifuni ukuyidonsela amadimoni akude nami cha ngoba phela amadimoni baba Mavundla lingana nabo mayengabhekana nami ngingashona ekseni angikho nje kwileague sho mina ngumfana nje ophethe inhliziyo kaJehova Nkosiyami ngoba sometimes unetuka baneMercedes besicatha hayi sesihamba sonke ngoba sidrive imoto kanti imoto ezifanayo kodwa istandard asifanani hayibo ihlakala ngakho mina umuntu maye ngimema akhuluma kakhulu ngemali mina ngiyi ya umuntu athi manje ngeke ufuna malini yes ngoba mesifuna ukuthi sisheshe sikulungisele ufuna angisayi lapho once waqala ngemali ba imali mina ngiyazi uma ngikhuluma ngemali ungixoshile asikaqali nokushumayela usubuza kuyoba imalini makwenze njani hayibo kanti liyadayisa Khange ngithi ake ngithola inamba yase office lakhe ioffice elenze njani office eliqeda ukwenzani lona lelo baba Mavundla mayimeme lapho sengafuna khona nabantu wazangadela esema office makwenze njani hawu ngoba abantu adela wey awabantu engingabazi yes i-hour lakhe kubaba ke ukuphuma nje kwakho baba ukuphuma i-rate kababa esaphuma ihotela lala kuloku baba i-rate kababa mayephuma and then mayisefikile ke-juice ayiphuzayo akaphuzi lokho kudla kudla yeheni bo waze wabaluleka umuntu ukudlula uJesu wafa hey asiwamkhulu Sichaze ke Nkosi yami baba kune complaint babuthola kaphathe kangadla sikhathe khona ngoba u1 no 2 3 abenzakalanga isithombe nasifaka uposter kusinozana isi right and kusho intombazana edela ayazi nokuthi ikhuluma nobani hello baba Mavundla loyo ayazi nokuthi ubani loyo ekhuluma naye imazi kwakumasi hayi ngiyakuzwa nje yenza business transaction hello ubani loyo uMavundla lo yangi yobabuthaluza lapho ngosiya sifuna ukulungisa kahle nina malini mthetho khona uzolalaphi nihlele kanjani sifuna ukuzwa lo manje i-hour lakhe libiza so and then nihlele njani uyamazi uMavundla okhuluma naye wawukuphelwa nezimamba nezinyoka wawukuphi wena wow wawukuphi ivangeli lifelo uzolirate ngabo 10,000 wawukuphi wena how are you yeah
ivangeli lethu lehlile Unjalo. because we have become celebrities. Unjalo. Unjalo. Njengoba ngishumela nje angazi ukuthi ngishumayelela malini angazi. Nginamsebenzi emuntu ukuthi ngishumayela malini. Ngoba noma ngathuba amavulu kuyangiropha uJehova uzongikhokhela nginamsebenzi. Ngoba immediately ngathi ngibiza kangaka sengibeka isikali uNkulunkulu ungilungisela isibusiso angisafiki uzoba mina sengibeka iprice. Yabona. And ngizobeka iprice equal to abantu. Ngeke ngiyibeke iprice uNkulunkulu angihlelele yona. Unjalo. Angifuni ukusheshe ngiphuphe bafethu ngifuna ukuguga ngifuna ukusheshe ngiphuphe. Amen. Ngifuna ukusheshe ngiphuphe. Ngoba bonke abama prize baphuphile manje. Umuntu kade edura izolo namhlanje uyena ofuna ukumenya awu baba ungibiza nini ungibiza nini ingani bawudura izolo sokubiza uyadura moswena Biza nje wena. Sokwenza njani? ya sekuyena manje lokhu yayisondeza uyambona ulambile unkaba ulambile indlala ithe bhe bonke abantu batshelene ngaye ukuthi lo sigebengu sama 20,000 Sigebe. nqaba nami Nkosi nqaba nami moya ingcwele semncane kabi unkosikazi wami ngifuna ukufana ngathi abafundisi bayafana sifana nisasekhona thina abafundisi aba right Hey. sisasekhona abafundisi aba right sikhona ungesabi sikhona Praise ya. yabona nangabe sesifuna ubheka abafundisi bayadlana kuyadliwana lapha bazokudla abantu zodli kanana sikhona sidli bantu sikhona ungasabi Jesus. sisekhona usabani Hallelujah. sabani so wajwela kulo abafundisi abajolayo balala nawe asizulala nawe thina sikhona Unjalo. silana makhosikazi ethu musuku esaba sikhona mntanami suku esaba Jesus. noma siyakhaga ihagi yethi clean ayikho into eyilandelayo Amen. esabi sisasekhona ikhona insali Hallelujah. Evangeli. esabi sikhona khona insali siyathandaza izalukazi khona insali ngeke uNkulunkulu asibulale sonke ngeke noSathane futhi ngeke asiqede sonke ingani uNkulunkulu watshela umprofeti ethi ngisele ngedwa uNkulunkulu yekahle wena khona abantu engiyifihlele bona fihle Jesu ngasanganiswa na udumo lokushumayela emsakazweni Awu. Namhlanje yimi nje kusasa kube kungomunye kuyashintshwa nami khona engibakhiphile engibathole bekhona bakhishwe yimi igema labo liphelile kwaqala elami nelami elisazophela khona abafana bezayo bayashisa Unjalo. angikhona bowubeza usabeza uzothina manje nawo baba mavundla lizophela nathi igema lethu kungena abanye Unjalo. Amen. umbuzo omkhulu ukuthi ngegema lakho wenza zona na Yabona. ukuze noma lingapheli igema kodwa wena ungapheli Yes. Amen. Wenza so. wagcotshwa uSawuli sorry uDavid kwathiwa kabuyele ukuze azobulala ibhere abulala ingonyama athi mayefika phambi kaGoliath athi wena uza kimi hawu David inkani engako uyithathaphi ukuthi khona into engeke ngayinqoba engekho lo there is why ngathiwa kayesitulweni thiwa akayobamba izinto ayinqobe eyedwa awu nikhona bazalwane uNkulunkulu akasilekelele umusa ukulanda la abantu bengekho khona ukulande yabonga insizwa angene kulodaba yafika ingelosi baba mavundla itshela lo mama ukuthi uyinyumba awuzali mara uzozala indodana ngishile ekseni njoba uzoyizala one awume ukuphuza manje Yeah. azange ithi ungasaphuzi ithi awume shuthi kuyabonakala ukuthi umama lo wamahabula noma ethola umusa kodwa kunama conditions Yes. yabona into engihlupha ngale grace eshunyayelwa la igoli ayinama conditions Yeah. leya la igoli bathi hayi thina phela sikho esikhathini somthetho semkhathini isikhathini somusa umusa usanele umusa kaNkulunkulu la esesi umusa unembandela mawungayibamba imbandela yomusa uzawuketulwa umusa Wona umusa. ngeke ukubamba umusa kuze kube naphakade ngoba manje nanka amahubo 50 uzowacisha nini wona amahubo 50 nanka phela mili athi ukwenzile wakwenza ngakubuka wazi wacabanga ukuthi ngifana nawe manje uzowathi ngapha liwe amahubo 50 ingozi yokulokhu uphuma emseni haleluya uyaphuma
uyabuya uyange ingozi ukuthi sesiseduzane selidumele emansumpeni ingozi yokudlala ngomusa ukuthi lingaduma lisithathe wena usase news cafe lisithathe 5 minutes esibonda kusiya sekhaya lento sithule siyaloka thina siyabukela yonke leyo badakwa abantu bamba emoyeni umfazi omusha bamba imoto bamba sibukile nje ukuthi nayi imhlolo ensukwini zokugcina thina siyahlola thina labo gogo nje abehlela bahlela ukuhlola yes ngasinikeza umyatho wahlolana omoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu na asifuna ukumelwa ngengqondo afika ingelosi yathi ima seyithi ingelosi bambani bafethu seyithi ingelosi lo mntwana akumele kube nempuco ekhanda lakhe uzozalwa uwe kodwa indlela aphathwa ngayo isuka kumnikazi njengoba noMaria phela ngithi wazala ingane kodwa igama akubanga elithandwa uyena kwaba elivele sibu ngoba elakhe igama lingabulala iassignment njalo ubani lo wavala umlomo uZakhe wavala umlomo loyo kwathi uma kuthiwa kuzocelwa igama wabhala phansi wabhala John babuka bomalume bathi azange sibe noJohn emfemelini yethu azange sibe noJohn uNkulunkulu wabona mayengakakhulume lo kule season uzosabotaja iassignment ngoba kunabantu abavaliswa imilomo ngenxa yeassignment kunabantu abasuswe eduzane kwakho ngenxa yento ezozalwa hamba uncenga bonke abantu buyani buya abanye abantu abayihambelanga kuwe bahanjisiwe uyayizwa manje nofuna ukuthi hayi Nkosi yami lo muntu ngisuka kude naye ngisuka yebo usuka kude naye mara seke kudeni manje usuka kude yebo angikwazi ukuhlukana naye Nkosi yami sisuka kude ngisuka kude mara kuplani yakho angafika indawo omunye wamenywa nguye la kaMavundla wamenye uthi awubuya sokhonza lapha kaBamavundla nasakubona sowuvutha sekuuyo nenkinga futhi manje ubizwe nguye la nakakubona ngathi uyanyuka manje sekuyende sibadala kule bandla saqala kusekhona ithenze elincane sibadala kule bandla ngoba bona bazene ethi uzobusiseka abezelanga uzothatha into zabo yebo kodwa Nkosi uJesu sibadala kule abantu bafuna babadala kule bandla bafuna babadala enkosini yithe sadlu baba Mavundla sasuka esikhaweni yithe simaziyo and then natholana ziphi ithele zithi niyamazi wahlangana ukipitini namanje usagipitini lokuthi siyamazi size ngani ukumazi kangaka ngoba abantu bafuna ukwazana nabafundisi abafuna ukwazana naye Nkosi uJesu akekho ubaba wakhona yafika ntambama uyamtshela lo mama yebaba bekhona umuntu la ngathi uyingelosi uthi lo muntu ngizokhulelwa ngizala indodana le ndodana ngicela ukuthi ingagundwa ngoba izosindisa isizwe sikaNkulunkulu kusukela nawa kamagama ekuzalweni izozalwa ingumnaziri na into engicela siyibambeni ize ife ingumnaziri angiphumela obala uma ngabe ungafuni isitha silwe nempilo yakho awocela uNkulunkulu angasho lutho kuwe ema ufuna nje ukuphila impilo eright bomzane nje alright ubezo nje befakaza ngoSathane ubabuke uthi Nkosi yami basani basasephansi bafakaza ngemimoya Sathane izimpi mina angazani nazimpi angazani ngikhonza free I'm free in Christ ufanele ukuba free isiza soze size sikuwe nje sifunani ngaphela kholutho ingane libhaliwe ivesi thofo John 10:10 isela alizi kusho ivesi shonini isela bhekani mina isela alizi kungengokweba kusho ukuthi isela alizi kodwa futhi isela liyeza yalisho lokho ivesi yalithi ivesi isela alizi kusho le vesi bese le vesi kodwa futhi isela liyeza kungokweba ukubulala nokubhubhisa kusho le vesi ngenze kokugcina manje bukani kahle isela alizi kusho le vesi
besithi levesi kodwa isela liyeza kungukweba ukubulala nokubhubhisa shuthi isela malingezi la lifuna ukuya khona kukho lutho okungantshontsheka okungabulaleka okungabhubhisa kusho levesi levesi mawubona isela liza yazi ukuthi la liya khona kukhona into engantshontsheka kukhona into engabhubhiseka kukhona into engabulaleka so once wabona isela kakho yazi ukuthi khona izinto la ngoba isela libahambela abantu abangenazo izinto so wena mawulokhu uthi mina nje angikaze ngimbona usathana ngazo uyozabe aze kuwe nje naye elandeni ngoba unalutho uhleba nje abazalwane uyobalandeni uyobalandeni ngoba unusebenzela yena sikhonza nawo kodwa usebenzela yena nawo ke wezathi ingane ikhulelo wena WhatsApp abazalwane hawunizwile na usikhonza sika Sathane sikhonza nawo wena ohambisa indaba ezimbi ezenzeke ebandleni futhi ziyakujabulisa unjalo nje Jesu manje uSathane uyobe atheka umphazamisa ngani ngoba wena usebenza naye ninonke uyiteam yakhe wow ufetha hey inkosikazi ekhwelelwa abantwana bayuhlekisa ngayo tha uzokithula imsindi yomamshabalala nini becefeza kanti ezabo ziyabahlula ingane hawu nini ijaji wezithi ake ikhulelwe nezakhe uyakholwa njalo wena uyakholwa ukhonza nathi hawu ngithula imsindi ukhonza nathi wena oja uthi ingane zethu ziyakhulelwa ngabe uthi makhosikazi ake siyolala ethendeni ke sibiza omdala wensuku akasikhumbule ngabasha bethu zona lezi ingane ziyokholwa nini ngoba noma icula ikhwaya siyayigxeka awukodwa abukho ubungcwelela noma ziyaasharisha leingane ayigqoki noma ngabe senzani lezi ingane ayikho into eziyenza ye right emehlweni ethu hey kodwa bakithi manje yoqala nini ukuthi ithele ezinhle zihlulelwa yithi uSathane engakafiki Glory to God. Jesus. Iyoba umnaziri kusukela esizalweni kuze kube sefe. AwuSathane ke wayesehla ke babamavuni. Ya uzeleni uzele ukuthi ingenzeki into uJehova ayishi. uSathane uzele ukuthi kulungile angazalwa yena engumnaziri. Mara angafi engumnaziri. Ayi. Kona manje khona ikhohliwe uSathane. uSathane. Kodwa uJehova wethu uAlpha. Oh yes. Aphinde ngapha zoba uOmega. Oh my God. Shuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyamvumela uSathane aqale. Ayaqala uSathane aqale. Acabanga ukuthi uzoqeda. Kanti manje akasuyu uOmega. Noma ngabe engaqalani kubantwana bakhe engaqala nemshadweni wakhe engaqala nebhizinisi noma engaqala uSathane iyodwa into esine guarantee yayo ngeke ayiqede into ayiqalile engakafiki uJehova ezosimela Samson ke ube nabesifazana abathathe empilweni 1 chapter 14 Samson esekhuyile wehlela eTimna nakakhuphuka wabuya kubazali bakhe ngibonile kwabesifazane bamaFilisti othandwa inhliziyo yami Tshumayelo yona leyo yensizwa yasebandleni esikhonza nayo kahamba vangeli ayifuneki insizwa sithi sikhuphuka zona ziyehla ngoba abantu abehlaya babona imibono abantu abehlayo babona besifazane ivesi lesibili lokwehla lithi kwasuka indoda yehla eJerusalema iya eJeriko usuyabona ukuthi iJeriko isenzansi iJerusalema iphezulu kwingozi ukukhonza nomzalwane lokho ejwayele ukwehla ithi iBhayibheli endleleni yahlangana nezigcwele zayibamba zayishaya zayishiya ingumdondo nje ingozi yayo ibe ukuthi seyifikile eJerusalema awubazalwane seyikhona phela eJerusalema endlini kaJehova yehle
nase ulama usukwehla bathi singatshela abantwana bethu amantombazane musukwehla hayi uthuswa u32 kusambona ngathi sengiba na 32 uyapi aw kusambona ngathi ngibalithi ngiyalivala ikhalenda hawu nakho ngivala ikhalenda ngivala ikhalenda kahle ngama almanaki wena hlala enkosini lothi usuka lapho uzena nomkhwena ongacaci yabona hayi omthole kwehleni kwehlele iforeman yasemsebenzini uze nayo uzumphethe ngemuva baba mavundla qagela konke engikuphethele yona hayimbi hayinhle iphakathi nendawo nje baba emhlo sikushadisa umshado omuhle emva kwenyanga ezo6 bayafika abakhabondoda amapedi azokwenza umsebenzi my god na uthuthu uyabuza mosa ripurushitwe bathi ke intlu ya mkhatsari na ke intlu ya mkhatsari na re tle o etsa metiro mo ulusitswe hayibo ingani wena wathi uphulusitswe athi ngangiphuluswe nini ngoba ngangifuna wena all right finish uzokwenzana ungaphakathi 6 months umuncu mu 6 months so ulala downstairs aw akasakhonzi lo muntu sowukhonza wedwa naleyo moto enhle kodwa indoda amukho umshado amukho 1 2 3 awusena ring 1 2 3 awusena siqoko 1 2 3 so ubuye kule side futhi yini manje 1 2 3 siyacisha lesibonge besisanda kuqala 1 2 3 so ugama lakho futhi indaba yakho igcina ingezwakalanga ukuthi kwagcina kwenzakaleni ke gcina ngithiwa hawu sesibongile futhi sibo umshado asese man ungasabuza into eziningi man Jehova yaphilisana 1 2 3 sewubuyile futhi usazoshada futhi khona kule bandla futhi game 2 hawu mayeni yasimora abantu abami ngoba noma una 45 usalindile futhi awukakadeli na 45 say on your marks hey my god awudeli ukuthi lokho akulunganga usafuna okunye futhi hayi ingane zakho njalo inabo 17 inabo 16 ise university ingane zibheke umendo nawe ubheke umendo na 45 mhlo yeah na usabheke ukuthi ungakhethwa nawe yeah on your marks bathi hayi babuthwala ungenzi njalo umuntu wesifazana akaphumuli uphumula phezulu kwethuna nasafike phezulu kwethuna ilapha athi khona yakho shuthi lento vele igcina ingenzekanga vele usiyami mara ngitshele nase una 3 abantwana banabo 22 banabo bani mara why ungakhulisa abantwana njoba ukhathele kanganje usengalunga ukuyomorwa yindoda amadoda ehlupha kangaka kodwa nkosi yami yokoti ayikho into ehlupha njengendoda emhlabeni ngiyindoda ngiyazi into ethi ibuye emsebenzini ihlale esofeni ithule nje sanibona yebo baba kunjani ngetiye right wangathi awumnandi nje baba ngi-right ngibona ngathi awukhulumi baba no yonke into right kanifuna ngikhulume ngithina ngithi ngiyakhuluma usengalunga ukuyoyifakela leso stress sama tray inkosi yami baba nayi ijuice azange ngithi ngifuna ijuice ngifuna itiye kulungile ngizoyishintsha usengalunga ukuyoyibangela lokho kuhlupha kathele kanje kodwa nkosi hey wanda msebenzi amadoda ehlupha kangaka awu umuntu angene ekamereni uqoqile angene 5 minutes nawuthi uyabuya kubheke phezulu ngathi bekune havoc ekamereni usengalunga kuleyo disaster kodwa nkosi yami hayi bekwenzakalani la bengifuna amasokisi ami njoba kunjena amasokisi awu kahle usengalunga ukuya lapha ukuyoncenga umuntu othule ongakhuluma baba right manje wayo ungakhuluma ngizithulele uthuleleni ngoba izolo bonke nje ayi ngiso ayi kanti ungifunani na ngikuphakele hawu baba ngosa waya ukakahle mos ngiright yini ngathi awukho right ngiright
Nkosi yami havoc. Ufuna ukuyifaka kuleyo nto wena. Hayi nami ngifuna ukuyofaka ngizwisile yeheni. Amadoda yahlupha. Zwana ngami ngindoda. Jesus. Angene bathroom umuntu 5 minutes uyaphuma akachithi manzi akawashi under akenzi next nange uyawuphumile uyahamba. Ufuna uzophipha wena uphipha indoda endala. Ufuna ukuya lapho. Havoc. Uyiprofessional unomuzi wakho nemoto yakho neaccount yakho unezinto zakho ngifuna indoda. Nibo. Hlala phansi. Yafika le ndoda inengane ezithu eyithola lethokomala. Nawuthi ushada nayo iqala phansi izi FEB zayo ziyakufonela. Yawuthatha indoda yethu ngomuthi kwabanjani uthola indoda usengxakini manje. Uthukwa izi FEB zayo. Bathi nyaka uzishisa emlilweni. Hayi bazalwane. Asithatheni uJesu ayikho lento. Amen. Azivale. Samson nkosikazi yokuqala. Wathi ngiyibonye kwathiwa hayibo. Ukube kuthiwa kunesikhathi besoyikhuluma le. Samson akekho yini owesifazane. Ngapha kubafowini. Lo ufunwa inhliziyo yami ke lo. Igadeke Samson inhliziyo yakho. Ngoba inhliziyo lithi iBhayibheli yimpi, ingcolile, iyakhohlisa, ikhohlisa ize ikhohlise nomnikazi wayo athi umlobi ubani ongayaziyo. Siyakubuza lo muntu ozanaye wasehlathini. Hayi baba ngizozilungisela. Ungalungisa indoda indala. Ihlathi leli. Hey. Samson washada ke naloyo sisi wokuqala. Ethi iBhayibheli wahamba uSamson washiya lo sisi. Nakathi uyabuya uSamson kuthiwa lo sisi abamshadise nestrogen. Athukuthela uSamson. Abambe impungusho. Ayilayide ashisa amasima athukuthela amaFilisti. Nkosikazi number 1. Number 2 ngoba usemani umuntu wakwehla thi iBhayibheli waphinde wehlele egazi. Ngawusemsebenza ukwehla nje nalawo mandla angaka waphethe wehla nawo amandla. Lithi ke wangena kwis FEBE kusho iBhayibheli walala naso nalawo mandla. Nayi into engicela siyibuke bazalwane. Lithi athi amaFilisti mayezwa amlinda athi sizambamba ekseni. Wavuswa umusa ekseni evuka kuso iCFEBE. Lithi iBhayibheli wathi nakavuka ekseni anikini straight back wawezwa amandla. Waqonda emageyidini aseGaza. Wawabamba amagate evuka kuso iCFEBE. Kodwa nakaphakamisa amagate aphakama. Wathi uSamson ngayohlambulukelana uma ngaba amagate asaphakama. Awunethi babili bathatha abangibambayo ngoba nayo into eshaya abantwana bethu bavuka emanyaleni babamba ichorus isikhale bathi should lento isasekhona naba bayakhala bacathi isikhaliswa yibo kanti isikhaliswa yilo abahlabelela ngaye. Jesus. uSamson nangisabamba amagate shuthi sasekhona lento. Lethi ke iBhayibheli ngalelo la wayethema yehla wahlangana nebhongo lengonyama. Walidwengula walibula. Ungakhohlwa thofu omunye umthetho wabanaziri uthi umnaziri akufanele asondele esidunjini. Walibulala ibhongo lengonyama. Mayevuka ngale kwiFEBE asakhuphuka ekhaya evuka ezonweni akayi nasekhaya straight. Sewuba nento ethi ake ngiyochecka ibhube sengalibulalayo. Nethi ngijulajuyile nethi abanye ngathi abangibamba entweni ethi mangabe sewalibulala ibhube sidlula funa amabhube samasha. Yebo phela. Ungalokho uyobheka amabhube sowabulala ngoba uzothola phakathi kwesidumbu uSathane sekugrosele. Oh. Segrosile.
futhi ingoma zejoyous ukuthi ucula ingoma zejoyous akusho ukuthi uyakholwa noma ungacula ezencandweni hawu baba wami akusho ukuthi sowuyakholwa akusho Nkosi yami lithi iBhayibheli nakafika ebhubesini wathola kunoju mara kuphi bazalwane esidunjini ilento esuke yenziwa abantwana bethu but joba buya baba ngithi sekabonakala ngathi uju manje mara lukuphi loju uye lo wakhahlela kulahla namhlanje songathi sowushintshile uye lo wakuphika namhlanje ngathi awu sasibancane sengimdala manje sengikhulile khona I'm very sorry ngakhetha but manje you know sengihambi uphetheni njoba kade uhamba nje ubuya nani awusho ukuthi ake siyokubheka ukuthi unani nje obubuya nje hey wena uzamtesta ngamehlo uthi hayi mama sel 6 pack no lo muntu saphi akho lutho la umuntu ukuphethela ithuna yes ngokuba desperate ngoba insizwa zethu ziza kancane lokhu ziyathandaza uyayiphonsa kanti uyiphonse ekufeni kwakho kunjalo futhi nangabe awuphethanga esontweni ukubukela into ezibhlungu singcwa abantwana bethu before time bona ukuthi lento umntwana ethu wayithatha lamos ngeni ibhokisi esontweni eyethi indaba ayipheleni lapha iphelela lo muntu ushone before time abulawa ukuthanda amadoda kube wahlala ngentombi wangangena kulomshado ofile ngabe uyaphila lo ulesidumbu manje kuthiwa iqhawe qhawelani leli qhawe lishone linatete qhawe lokwenzana elinatete shiya abantwana abancane ufile ubulawa ingculaza esindisiwe ayithole esindisiwe qhawe lokwenzana kube wahlala ngentombi lo muntu ngabe uyaphila haleluya iright ingculaza nawe uyithole ezweni hayi uzoyithola enkosini hayibo kanjani manje thole enkosini ngomendo siyawuhlangabeza siwuhlangabeza ngemizimba my god Jesus nkosikazi wesibili owesithathu unkosikazi uDelilah asivaleke uDelilah thofu bathi abavangeli wayevela kusathane uDelilah evela kusathane ezobulala uSamson lutho uDelilah uyeke ovela kuJehova yes Delilah vele enkosini uzolungisela uzobuyisela lengciko endaweni yayo ngoba phela leli yalanga adla esidunjini isikhathi nje sethe singavumi ngalithi iBhayibheli wathi angadla esidunjini wangasutha yedwa waphinde wathatha waphathela abazali bakhe zingakanani izinto esizidlile ezingezamanyala uNkulunkulu wathi ngizawucela uDelilah angibuyisele nethi lengceke endaweni ngoba ngihlushwa into engayisho ekuqaleni ethi uyoba umnaziri kusukela ekuzalweni aze abe usuku lokufa kwakhe manje ngoba ishiwo yimi Jehova ayikwazi ukungafezeki sengingasebenzisa noDelilah ke ukuthi angibuyiselele lengceke esiporweni ukuze izofa la ngathi kumele ife khona uma ngabe nibhala le DVD nibhale nithi uNkulunkulu unezindlela zakhe zokusibuyisela emkhondweni uDelilah nje bomama msana ukumzonda wayevele ezulwini esokwenza nje into eyodwa uzogunda lenciko ngoba lelalanga isondela ebhubesini umthetho womnaziri uthi umnaziri esondele esidunjini kufanele agunde ukuze arestorwe manje uSamson udlile mara uhamba nestraight back esingagundwanga usethi kuNkulunkulu ngithola uDelilah ezongigundela lengciko angeke agundwe enye indoda ngoba kabizelwanga emadodeni ngizothatha lobuthakathaka bakhe babafazi ngifaka umfazi ozomrestore ambuyisele endaweni baba khonto ozoyizwa masinyana
Delilah uyambuza iphi imfihlo yakho? Iphi imfihlo yakho? Uthi lo nani ngangibopha nje. Ngeke ngisenza next. Bambopha qabuka. Uthi yamara why ungenza so? Angithanzi na. Nini ngikubuthi into yinye. Lethi iBhayibheli wambeka emathangeni. Wathi uDelilah imfihlo yami. Amandla ami asezinweleni. Wambeka uDelilah wamgunda. Lesikhathi emgunda kwangathi umqeda amandla. Kanti njobe emgunda ubuyele endaweni. Ukuze abe umnaziri kusukela kuzalweni. Abe umnaziri nasekufeni. Bambanike bazalwane. Nayi into engayitholi baba Mavundla. Ushilo wathi amandla aseyinweleni. Bayambamba bamgunda inwele. Sebemkhipha namehlo. Manje amehlo ukhishelwana amehlo ngamena akakhulumanga next ngamehlo uzozwa masinyana. Ngoba uNkulunkulu ekubuyisa akazibuyisi zonke izinto walahlekelwa yizo, ikakhulukazi lezi ezaba umbandela nombangela wokuthi ulahleke. Right. Nizozwa masinyana. Uthe imfihli kuphi? Sebemkhipha nani? Baqede bamfaka etilongweni. Yebaba Mavundla mara kwenziwa yini? Ukuthi uSamson ebatshele ngomlomo wakhe wathi imfihlo yami iseyinweleni. Kube khona umuntu omphakela lapha ejele every day. Abuye kusasa landa iplate. Abuye kusasa lethelinye. Mara bangabeki iphoyisa elizogada izinwele. Ngalo muntu uthe into enze ngibe inkinga kini yinwele. Manje abantu wayi bangabeki iphoyisa elizamgunda njalo ngeviki. Ukuthi lo muntu ufuna ngabi na inwele ngoba mayeke waba nezinwele uba inkinga. uNkulunkulu mayesibuyisa wenza abantu abahlakaniphile babe izithutha ukuze bangayiphazamisi iprocess yokurestore kwethu. Akiyenzi sense bazalwane ukuthi batshele kahle wathi amandla la kodwa bayayibona inwele ziyakhula kodwa benzi lutho. Zahluma inwele. Ithi iBhayibheli kwase kuba nomcimbi omkhulu kaDakoni. Wow. Bedumisa bebonga uDakoni. Lithi iBhayibheli bathi nasebeva tshwala. Bathi ake nilandzeni Samson azodansa. Kanti uNkulunkulu uthi Samson ngoba amaFilisti lokhu wabulala nga100 nga1000 nga2 nga3 ngifuna ukukusebenzela mfana ngizakubizela wona beseholweni wonke. Right. Wona zobona ngathi uphakathi kwawo kanti yiwo aphakathi kwakho. Lithi iBhayibheli ithofo bamisa kusho iBhayibheli lithi bamumisa ngaseyinsikeni wona amaFilisti. Amen. Amisa uSamson alithi lokuthi wayicelela ulayini olandelayo lithi lokuqala lithi bamkhipha bamisa ngaseyinsikeni bamisa ngala enamandla ngakhona umiswa yisitha sakhe. Lithi iBhayibheli wayesecela kumfana wathi mfana ngise ngakule insimbi indle ebalance kuzo baba Mavundla nakaphume ejele nayi iphem akekho khuzayo akekho thi yeba kithi akenimeni niyabona yini umonaka bayamiyekela ngoba uNkulunkulu mayekubuyisela endaweni uzokwenza izitha zakho zicabanga ukuthi amandla akhe aphelile kanti amandla akhe abuyile. Lithi wayibamba insika wayeseyathandaza baba ngikhumbula ya isho Samson wathi ngenxa yenwele zami nazi inwele ibuyile ngenxa yamehlo ami amabili. How Samson awuyikhalela inwele? No, angikukhalela okungabuyisi ngikhalela okungeke kwabuyisa. Bamba ngife nesitha sami. Lithi iBhayibheli wayibamba indlu kwaba ubuphoqophoqo.
lithi ISS days amaFilisti ayo 3000 alwabala yephansi Awusuka manje. bese uthulayini wokugcina amaFilisti awabulala ekufeni kwakhe adlula amaFilisti awabulala esaphila Yes. babuthwala khuluma indaba yamehlo uthandaza why bamkhipha amehlo umfazi number 1 wambona ngamehlo Right. is FEBE wasibona ngamehlo shutha amehlo yamhlupha uSamson Our king. uDelilah wambona ngamehlo Nkosi yami. uthi uNkulunkulu mangabe ezoba seholweni ngithi akawisi iholo enamehlo kukhona idudla kukhona abade kukhona abafishane kukhona bangamashayina ngeke aliwisi iholo uSamson iholo ngeke aliwisi uzoJehova mara nalo baba nalo uthi uNkulunkulu ngeke aliwisi iholo mayenamehlo kungcono ngabe namehlo kodwa benamandla ngama engenamehlo ngoba amehlo ibona buthakathaka bakhe asuse bona sibuyisa amandla ukuze afe engumnaziri Hey. Jesus. ufunda incwadi yabaHebheru enginenkinga nayo masithi sihloko amaqhawe enkolo babalo Abraham babalo Abela babalo bani ivesi olifunde ekseni lithe abanye baze bafa bengayamikiseswanga isithembiso kodwa bafa bethokoza kungathi bayambona ongabonwanga Amen. Tshumayelo yakusasa leyo ukuthi akusithi sonke sofa sinezimoto ezinhle khona bazofa bengayitholanga kodwa bazofa bethokoza Hallelujah. usethi kumlobi ngiyawubala ngithini ngiyawushiwa sikhathi Siza kuthini? uma ngabe sengibala noGideon No, Jeff. uBarak uJeftha noSamson yemlobi musukufaka amagama wrong la angithi uthe wena amaqhawe enkolo ungena njani kuSamsoni emaqhaweni enkolo ngoba phela uSamsoni ngimazi kahle mina elele emathangeni kaDelilah athi umoya engcwele inkinga yenu ke njengebandla yilelo nikwazi kakhulu ukuhluleka kwabantu ningababoni noma sebebuyele endaweni ngithi moya engcwele uSamson wenzani la wenzani uSam ngoba uSam ngiyamazi ehluleka elala nama FEBE uthi moya engcwele emathangeni wayedlula kuzi FEBE wayedlula akafelanga emathangeni akafelanga nakuzi FEBE uSamson ufele ebukhoneni Hallelujah. uma ngabe efele ebukhoneni uqualify ukuzongena emaqhaweni noma ngabe impilo yakhe yonke ingabukhombisanga ubuqhawe kodwa ngoba ekugcineni ufe njengeqhawe ungena kanye noAbraham besithi into uNkulunkulu unendaba kakhulu nokuthi ugcine kanjani akanandaba nokuthi phakathi nendawo Oh my God. ushayeke kangakanani ngizoncenga Hallelujah. ukuthi musukuyidela ngenxa yezimpi zendlela ukhono ngeke akudele Hey. sesiyathandaza ntamba ufuna abantu abazothi njengoSamson wasemandulo Nkosi elukufa ngisendaweni In the name of Jesus. uDavid azange basukume bezolwa naye baqala ukusukuma lithi iBhayibheli banede bezwa ukuthi uDavid ucotshiwe ukuba inkosi baphakama Yeah. kunabantu abangeke bak-attack until uNkulunkulu ekhuluma izwi ngempilo yabo Jesus. bazane bami lo mlayezo engulethe namhlanje ntambama owuqalile umsebenzi Hallelujah. angazubane engizomdonsa emgodini Ngegama. ngoba abanye bethu sesahlala sesibukelethi mina vele ngisehluleke ngiyaziwa zithintithe ikhona indawo engcwele yebo vele uNkulunkulu oyingcwele ngeke akwamukela wena kodwa uNkulunkulu onothando Hallelujah. uNkulunkulu uyasizonda isono Amen. kodwa umoni uthi ngiyomlandelela kuze kube sekufeni zoshumayela ebandleni namhlanje la kungene khona umoya wokujajana sijajane sihluse sibachitha abantu kanti baseyimpini zendlela ngoba kuyaliwe endleleni bazalwane Oh. lendlela esihamba yayilula ngelinye ilanga iyenyukela Hey. uswela abantu abangabamba isandla sakho Hey. cela uzoyilahle enkosini Hallelujah. sivala amehlo In the name of sivala Jesus. amehlo How
umsebenzi usakufeza empilweni usathane ehlasela ngiyamethela uqalile umsebenzi usakufeza ehlasela ngiyamethemba baba sindisiwa baya lalethu sewabisisa bakholwa themba lethu lokuqina siyababusisa baba haleluya ngethwalale baba ngiyamethemba Nkosi yami Satan